bagwara nka cancer bagomba kugenda ibutaro kwivuza kuko niho baza kuronderera therapy umuntu ngo barinda guca Tanzania kuyangaze mu Rwanda baje mu Rwanda uca wibaza amasaha 18 uremvye canke niyo tuburiye nga urabizi ko tugogwa nturi umujana ushika yasangutse nturi butwara ico kiziga ngo gihambwa niteka si bose baronka urabona Rwandair n'amafaranga menshi cyane ninde murundi asanzwe yoronka amafaranga yo kuza n'indege umukuru w'igihugu General Neva cyangwa se Ndayishimiye Evariste yaramusubije atanabanje no kubitekerezaho cyane cyangwa se wenda ngo anatindiganye yarambwiye ngo ibyo bintu uvuze nge narabitekereje ariko mu kubitekereza nza kugira ubwoba bw'uko abarundi bazamerera nabi mu gihe nabagurishiriza indege tutabigiyeho inama cyangwa se atari umwanzuro ufashwe n'igihugu buriya icyo yashatse gusobanura yashatse kuvuga yuko kugira ngo irandege igurishwe habaho ko abantu bari muri cabinet bicara bakavuga ngo abatora ko tuyigurisha n'abatora yuko iguma hano muri Brazil nyine nk'ahiri Madrid muri Espagne mu mujyi wa Madrid ahiri bazahitamo ko igumayo ari benshi ubwo izaguma abahitamo yuko itaha cyangwa se igurishwa niyo yakora yazasubira kuza kugorana mu myaka iri imbere nayikoze ataravamo niyo mpamvu rero ngiye inama yanjye n'ukuyigurisha bagataba bakamubona nk'amashuri nk'atatu meza n'umukire ariko nawe ashobora kubura buriya biragoranye yuko muri no modern world turimo umuntu ashobora kujya kugura izo ndege za kera ngo z'amakampani nka za Sabe na za kera zitagikora oya indege uko igaragara ku mashusho turaza kugereza kuyinyuza kuri screen ntabwo igendanye n'ibihe oya ni indege igaragara neza gusa hari abantu bagiye bafata indege ishaje bakaba ariyo bitiriye akaba ariyo bapostinga ku mbuga nkoranyambaga ariko ubundi ngiye bite n'abafoto nabonye ku gihe ni indege mu bwoko bwiza kandi ifite agaciro k'amafaranga menshi so rero ibi ni ibintu biba birimo ibizazane urumva utapfa kumenya kano kanya kwako ni indege ishobora kuba iri hariya yaranagurishijwe utanabizi ngo nawe ntiyanabyizeraga ariko ibugiye ngo nayo sinizeraga ko ihari ngo usibye ko natumye umwe mu bantu nizera akagenda akambwira ngo kuko ya ndege sibaringa ngo ya ndege irahari kuri Drake wewe avuga ko bivuga ko yajuriye mu rukiko urumva Drake yari yatanze ikirego cy'uko indirimbo ya Kendrick Lamar imusebya imwibasira reka ngo ikaze gukurikiye Ineza TV uyu ni umwanya tugiye kuganira ku bintu byinshi bagiye bitandukanye byagiye binyura muri showbiz nyarwanda by'umwihariko ndetse n'ibyagiye biba hanze ariko bihuriye n'ubundi no ku buzima busanzwe tuba bwa buri munsi nk'abanyarwanda nk'abanyafurika ndetse nk'abatuye isi kano kanya rero dufite umutumirwa umujene ariko ufite ubwenge ndetse n'ubumenyi mu bintu byinshi bigiye bitandukanye kandi twakenera muri showbiz nyarwanda reka tumwakire bamwita Kasimu muraho ikaze cyane murakoze cyane kunyakira kuri Ineza TV ndishimye ndanezerewe kandi ni by'agaciro kuri ngiye kubona mpawe opportunity yo kuvuga ngo nzenganiriza abantu ibintu bisanzwe ni nkuko wabivuze showbiz politics economy ibintu bye bitandukanye buri muntu wese yisanga murakoze cyane cyane rero Kasimu tuzatubana mu minsi igiye itandukanye cyane tuzatuzana abantu bagiye batandukanye badufasha kuganira n'ubundi ku bijyanye na showbiz nyarwanda byaba ari inama byaba ari ubusesenguzi byaba ari ibiganiro bisetsa abantu ibiganiro bigiye bitandukanye byose tugera tunyura mbese
tuyiteteninge abanyarwanda. Yes. So Kasimu, ndagira ngo dutangira ikiganiro cyacu duse nk'abanyarukira i Burundi Mu baturanyi. mu baturanyi naho haba hari inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Nko muri kino cyumweru hari minisitiri ushinzwe communication ngira ngo n'itangazamakuru Yes. yitabye Imana. Bamwe bakavuga ngo yishwe, byagiye binyura ku binyamakuru y'igihe bose yishwe se, bavuga ati se yakoze impanuka nk'uko bivugwa. Nyine ibyo bintu bigenda bivugwa. So ntabwo ari ibyo ngibyo kandi kandi nshaka ko tunyuraho, ariko ndashaka tuganire kuri interview cyangwa ikiganiro perezida wa kino gihugu nyakubahwa Evariste benshi akunze kwita Neva yagiranye n'umunyamakuru w'igitangazamakuru yitwa General. Izina ry'uwo mugabo. General. Biba byiza cyane kuko ni General kandi amapeti ye kandi rwose ntabwo wayamwambura mu gihe igihugu cyayamwambitse. So aherutse gukora ikiganiro avuga ni igitangazamakuru gikorera kuri YouTube. Bakoze ikiganiro bamubaza ku bintu bigiye bivugwa. Akenshi n'undi abanyamakuru babaza ibivugwa, babaza ibihari, ntago agenda ngo bazi bitaravuzwe. So ni ikinyamakuru bita Yaga Burundi, ndateka muri kukibona kuri screen zacu. So Perezida Evariste baramuharitse indege y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ngo urumva ni indege yagize ikibazo ikigirira muri Espagne, n'ubwo iri mu igaraje. So aramuhase indege kuyikoresha ko byagoranye, ntabwo wigeze wiyumvira kuba wayigurisha mu byuma, ubwo ni muri bya byuma byashaje. Naramubwira ati rwose nk'uko ubivuze bizwi nka scrap, hari abantu babizi ku izina rya scrap ariko n'ibyuma nyine, nk'abantu bo muri za Uganda no mu Burundi abantu benshi bakunda kwita scrap. So perezida bamaje ikibazo nk'iki cyose, ntabwo wigeze utekereza ko wayigurisha mu byuma cyangwa mu nyuma. Ibyo ni ibintu twese dusanzwe tuzi. Iyo ikintu gishaje ukaba nta kindi wagikoresha, n'iyi telefone ishobora kugira ikibazo ukagenda ukagurisha screen ku ruhande, ukagurisha motherboard ku ruhande, ukagurisha battery ku ruhande kugeza uyimazemo burundu. So rero ubwo ku byuma ni nko ku biro, ko n'undi byuma bayipima ku biro. So ndibaza umunyamakuru yamaje ikibazo nk'iki cyose, ntabwo wigeze utekereza kuba wagurisha ino ndege mu byuma. So igisubizo yamusubije urakibuka? Ndacyibuka aho umukuru w'igihugu General Neva cyangwa se Ndayishimiye Evariste yaramusubije atanabanje no kubitekerezaho cyane, cyangwa se wenda ngo anatindiganye. Yarambwiye ngo ibyo bintu uvuze nge narabitekereje, ariko mu kubitekereza nza kugira ubwoba bw'uko abarundi bazamerera nabi mu gihe nabagurishiriza indege tutabigiyeho inama cyangwa se atari umwanzuro ufashwe n'igihugu. Buriya icyo yashatse gusobanura, yashatse kuvuga yuko kugira ngo iriya ndege igurishwe habaho ko abantu bari muri cabinet bicara bakavuga ngo abatora ko tuyigurisha n'abatora yuko iguma hano muri Brazil nyine nk'aho iri Madrid, muri Espagne mu mujyi wa Madrid ahiri, bazahitamo ko igumayo ari benshi ubwo izaguma. Abahitamo yuko itaha cyangwa se igurishwa bagahitamo ngo turayigurisha ari umubare nyamwinshi ikagurishwa. Naho ngo we nka we ntago bayemera gufata uwo mwanzuro, kandi bya ni ibintu by'ubwenge kuko burashobora no kuva ku butegetsi bakavuga ati wowe urashinzwe indege y'igihugu. Rero yagize neza ko atarayigurishije, ariko nanone indege yavuze ko ikonsome igihugu kuko garage na parking byose urumva yishyura kubiri iri muri iryo garage irimo, ndetse ngo ikanishyura ahiri n'amafizi abiri. Hari ukubiri kubarizwa aho hantu ndetse nayo iteretse rwo ngo n'umwanya wakora uri kwinjiza ikintu runaka. Rero murishyura amafaranga y'uko ndege yanyu iri hano. Rero njyewe sinamufatira umwanzuro, ariko namugira inama ndetse n'abanyagihugu bose batuye Burundi
ikintu cyanzura zibukira indege havamo ibintu byinshi cyane ku buryo bashobora no kuvuga ngo reka tuyigurishe twigurire nk'amakamyo nk'atanu azagafasha igihugu mu bigendanye na ekonomi. Cyane niyo nama namugira kuri iyo ndege, nibaza yuko iyo ndege niguma gukonsoma igihugu bikazagera naho idakunda no gukora kandi yaratwaye amafaranga y'igihugu, mbona nta kamaro bifitiye igihugu kuba iri ayigurishe cyangwa se banayigurishe bakore n'agacelebration muri parliament binyweri. Njye ndi kumva urumva ayo mafaranga akore basi neze ubu ngubu nk'urugero. Yes. Iriya ndege iba yari iya papa wawe afite ubushobozi wenda bwo kuba ayishyura iyo parikingi cyangwa wenda iyo garaje yaba irimo ari iya papa wawe, wamugira inama yo kuyigurisha cyangwa wamugira urumva kwa bavuga ko umutekinisiye wayikora ubundi bivuga ko ino ndege ijya no gupfa ntabwo ino ndege ubundi yatwaraga umukuru w'igihugu. Ino ndege ubundi neva ntabwo yigeze ayigendamo. Ino ndege ubundi ngo bari barayikodesheje ikajya ikora bizinesi runaka, ariko izo bizinesi zinjiriza igihugu, noneho iza gupfa yagize icyo kibazo. Urumva harimo urerekana ibintu byinshi. So ino ndege rero yagize ikibazo iri muri ako kazi, urumva. Noneho bavuga ko umutekinisiye we wayikora ngo aherereye mu Bwongereza ubu ngubu tuvugana. Ubu rero guhagurutse mu Bwongereza ngo azakoresha indege bishobora kuba bihenze gusumba kuyimushyira indege buriya kumuzana indege sigo wayitira bakayijyana. Indege buriya hariho izindi ndege zishobora kwitwara zimira izindi, kuko ntibazayo ko atari indege nini. Iyo ndege ntabwo ibisanzwe kereka wenda nk'aya ndi Amerika indi itwara. Hari n'ukuntu iyo ndege bashobora kuvuga ngo bayikatemo ibice bayitware mu mato ugere mu Bwongereza, kuko buriya nimba uri muri Espagne kugera mu Bwongereza ntabwo byagorana. Ushobora kuyikatamo piyesi ikajya mu mato manini ikajya mu Bwongereza, nabyo bihenze ntabwo ari ibyo kuvuga ngo wenda babyisukira. Ahubwo ngo woherejeho n'abatekinisiye baravuga ngo ino ndege ifite probability nini yo kuba ntizakora. Urumva maze kujya muri condition itari nziza ku buryo niyo yakora yazasubira kuza kugorana mu myaka iri imbere nayikoze ataravamo. Niyo mpamvu rero ngiye inama yanjye ni ukuyigurisha bagahita bakamubona nk'amashuri nk'atatu meza n'umukiriya, ariko nawe ashobora kubura. Buriya biragoranye yuko muri no modern world turimo umuntu ashobora kujya kugura izo ndege za kera ngo z'amakampani nka za Sabe na za kera zitagikora. Indege uko igaragara ku mashusho turaza kugerageza kuyinyuza kuri screen, ntabwo igendanye n'ibihe. Ni indege igaragara neza, gusa hari abantu bagiye bafata indege ishaje bakaba ariyo bapostinga ku mbuga nkoranyambaga. Ariko ubundi ngiye bite n'abafoto nabonye ku gihe, ni indege yo mu bwoko bwiza kandi ifite agaciro k'amafaranga menshi. So rero ibi ni ibintu biba birimo ibizazane, urumva utapfa kumenya kano kanya, kuko ni indege ishobora kuba iri hariya yaranagurishijwe utanabizi. Ngo nawe ntiyanabyizeraga, ariko ivugiye ngo nayo sinizeraga ko ihari, ngo usibye ko natumye umwe mu bantu nizera akagenda akambwira ngo kuko ya ndege sibaringa ngo ya ndege irahari. Wasanga barasize banayigurishije ntabwo wabizi, kandi baza ko banayigurishije. Reka nabyo nta n'ikibazo kirimo mu gihe ayo mafaranga yaza agakora. Kimwe uko bayagurisha bakayatwara mu bindi bikorwa bitari iby'igihugu, ariko ashaka gukorera igihugu nibaza ko nta kibazo. Biragoye rero umva indege nk'iyo banayigurishije ku giti cyabo, ntabwo umuturage yaza ngo aburane kuko ntakazi ngo byagenze. Ariko n'ubundi nibaza yuko nta muturage ushobora kuza ngo aburane indege. Nose wajya kuyiburana ushingiye ku ki, uhurira hehe nayo? Indege yitwigwa n'abaturage, ariko umuturage nta hantu asinya yuko iyo ndege yinjiye no kugira ngo isohoke ntaba agomba. Nyine abaturage babeshwa byinshi. Abaturage babeshwa byinshi. Urumva umuturage w'Uburundi niba atanga umusoro, niba ibyo asabwa bikora, urumva ntabwo niva ngira ngo azaza mubwira ati rero
ya mafaranga watanze twakoresheje mu indege twakoresheje ayahasigaye. Ibyo bisobanuro sinzi ko nabona nyine uza ngo bisobanure kuri kamera. Ntabwo bashobora kubisobanura wenda ku muntu umwe ku giti cye, ariko hari ukuntu ingingo y'imari ukuntu yakoze babicisha kuri televiziyo nyine bakagenda basobanura abashinzwe ekonomi y'igihugu, ariko nabwo ntabwo umuturage aba agomba gutangamo igitekerezo ngo cyangwa se ashime cyangwa anenge. Uyo nkuru bitewe n'uko yumvishije avuga ngo ibi ntibyagenze neza, ntibyagenze uko nabishakaga, ariko ntabwo ari kugishwa inama cyangwa se ibitekerezo. Yes. So urakoze cyane, reka tuve mu bya politike twigire muri entertainment muri rusange. twigire muri entertainment, ariko mu minsi yashize hari akantu kanyuze ku mbuga nkoranyambaga. Ubundi Irani yari yemeye ko gufungura umuhora wacu waciye kuba mu minsi 10. So mu minsi 10 rero baje kwisubira bitewe n'uko Irani yo yakomezaga nako Israeli yakomeza kurasa niba ari Libani, yakomeza kurasa muri Libani, yakomeza kurasa kuri Libani. Irani rero iri kumwe na Irani za kwisubira. Irani neza cyane. Ariko tukiri ku by'iyo ndege hari akantu umudamu w'umurundi yavuze nshaka guprengira abantu. Duprengire tukumve hanyuma twikomereze. Burundi mu bihugu urabona unazunguruka ashika nk'aba agwaza tukabura iyo duca. Urabona unazunguruka agwaza tukabura iyo duca. Urabona unazunguruka ashika nk'aba bagwara nka cancer bagomba kugenda ibutaro kwivuza. Ntibagishoboye kuko niho baza kuronderera therapy umuntu uti ngo barinda guca Tanzania kuyangaze mu Rwanda baje mu Rwanda. Uca wibaza amasaha 18 uremvye cyangwa niyo tuburiye nga urabizi ko tugogwa nturi umujana ushika yasangutse nturi butwara ico kiziga ngo gihambwa niteka. Si bose baronka. Urabona Rwandair n'amafaranga menshi cyane. Ninde murundi asanzwe yoronka amafaranga yo kuza n'indege? Rero byarunyutse kuko kuri nkuru nziza imbibe neza ari tsugaye abantu barashobora bagwaye barashobora kuza kwivuza. Mugabo ubu birirwa barapfa kandi n'ibyari mbona mengo ntibazi nico bariko barakora. Ndabasabira nzibuka nsabira abayobozi b'i Burundi kuko sinumva ingene woreka abantu bakicwa n'inzara gutyo. Undavye amashure ndababara kuko jewe narezwe na sogokuru kuko ntabonye papa amerekeje muri secondaire i Bujumbura mu kunsezera yanshikanya ari umutama afise imyaka irenga 80 ati kibondo canje mwana nje nkunda kibondo ca Michel nakunda umenye ko ufise abavyeyi babiri, nyoko wawe Tereza na nyoko wawe Burundi. Abavyeyi na uzokwamumenya naho arishure ababirigi bakwigisha nabonye ko ari ababirigi kazi bazokwigisha na rimwe kwigura umuvyeyi yitwa Burundi. Uzobimenye agwaza tukaburi amagambo akomeye kandi unasikia unaangalia. Amagambo akomeye cyane kandi we aravuga ati turagwaza tukabara aho tunyura. Urumva buriya igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi nubwo haje mu bibazo bya politike ariko n'abaturage cyangwa abatuye igihugu ndetse bafite n'ubwenge bw'ibyo bihugu n'abantu bagenderanira. Ugasanga umunyarwanda akora business Burundi aragenda akamarayo imyaka nyingaha ariko wenda buri mwaka agasura bene wabo bagasubirayo. Umurundi araza arakora business hano, yaba ari gucuruza mu isoko yaba ari kubaka amazu, ari ibintu byoroshye.
rero kino kiganiro niba yakoranye n'uno munyamakuru yaramarise ibintu by'imipaka bimeze gute, aramubwira ati rero buriya twahisemo inzira yo kunyuza abantu binjiye mu gihugu ku kibuga cy'indege kubera ko biroroha kurinda umutekano w'abantu binjiye no kubidantifiya no kumenya ngo yinjiye nde. so ibyo wenda ntabwo twabigarukaho cyane ko we aravuga ati biragoye, ubuvuzi bw'i Burundi buragoye, bisaba ko tuza mu Rwanda tukahivuriza. Niba ari umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi runaka yaba ari kanseri niyo yavugagaho abaturage biba bigoye cyane. Ibi ngibi wowe wabivugaho iki bitewe n'uko wumvishe aka gahinda uyu mubyeyi yavuganye? Mbere na mbere bino umubyeyi yavuze byose ni ukuri. Uburyo ari ukuri ni uko kubaza amateka y'u Burundi n'u Rwanda ubundi cyaragorana ko n'abo bantu babiri ubundi wabatandukanye. Ikigendanye no kugenderanira cyo ni ikintu cyari kiriho ku rwego rwo hejuru, kuko njye nibuka ko kera ntabwo nari mukuru cyane ariko nari mfite ubwenge. Kera ubundi twavuga muvuga ati mushyitsi uvuye mu Burundi aratuzanira iki, kuko Abarundi n'Abanyarwanda barasuranaga cyane. Ati n'uvuye mu Rwanda agiye mu Burundi baba biteze ngarazana iki, ngaratuzanira amata, uvuye mu Burundi aratuzanira indagara z'indundi, umukeke. Ari ibintu birimo ikintu cyo kubana ubona ko kigaragara. Abanyarwanda benshi babaga bavuga ati ngiye nzajya gutembera umunsi umwe kuri Saga Plage mu Burundi, umunsi umwe nzajya. Wasanga ni ibintu bifasha na ekonomi. Ariko muri aka kanya yaba ufite umuryango mu Burundi cyangwa se umurundi ufite umuryango mu Rwanda gusurana, ariko ko nk'uko babivuze ni ukuzenguruka Tanzania cyangwa se ukaca mu ndege. Tugaruka rero ku kwivuza byo aba ari ikintu kiri emergency. Ngo umuntu niba akeneye kwivuza niba babaho izi ambulance ngo uba ugomba gukoresha icyo bita umwanya kuwufatirana. Nimba rero umuntu bimusaba yuko aza kwivuza mu Rwanda agaca muri Tanzania, ngero urwo rugendo nigeze kurukora, ni urugendo mugize Imana imodoka nipfe nta masaha ari hejuru ya 18-20 gutyo. Imodoka igize akabazo niyo kabatara ko gupfa cyangwa iki bigera muri 28 bikarenga umunsi mukarara mu nzira. Ni uvuga ngo nimba harimo umurwayi ashaka kugwa inzira, umurwayi ashobora kugwa inzira, kandi kumva ngo umuntu aguye inzira kandi hari inzira yo guca ahantu hafi, nibaza yuko ntihakarebwe cyane ibyo by'imitekano cyangwa se kuvuga ngo abantu bazinjira muri iki gihugu bakiyahana. Buriya politike nyafurika cyangwa se hano mu karere ukuntu yubakiye mu kurinda ubusugire bw'igihugu ariko wica amategeko agenga ikiremwamuntu. Uzi ko nkubura nko gufunga umupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Impamvu ngero mbona n'ubuyobozi bw'u Rwanda bwagiye buvuga ati twebwe niyo bavuga ngo dufungurije mu gitondo twafungura. Mbona ko Abanyarwanda bazi akamaro kuri mupaka cyangwa se ubuyobozi bw'u Rwanda buzi akamaro kuri mupaka gusumba ubuyobozi bw'u Burundi. Cyo niko mbibona. Hanyuma rero hakabaho ikintu cyo kuvuga ngo ibyo by'intambara ibyo bazadutera ibyo ni ibintu wakirengagiza kuko igihe hari hafunguye nta wanyuze, ntari witanyura muri rungubu ngo nuko ngo hafunguye kandi ubundi igihe byari bitazwi ko yahanyura atarahanyuze. Ibyo mbona ko ari amapolitiki arimo n'inyungu z'abari bakuru mu bya politiki apana abaturage, ariko mu by'ukuri hakabayeho kumva umuturage mbere yo kumva undi muntu wese, kuko abaturage nibo gihugu. Ibintu birabangamye byitabweho kandi bose birabesha cyangwa ejo bundi, ariko umunsi umwe bizakunda. Njye uko mbibona nuko numva abaperezida bose bavuga. Ariko n'ubundi nibyo nta kitagira iherezo. Ni nk'uko umubano mwiza Burundi n'u Rwanda byari bifitanye. Ikindi kintu kandi yavuze n'ijambo ryiza ngo Abarundi n'Abanyarwanda nta kibazo bafitanye. Ati ibibazo ni ibibazo bya politiki kandi ejo bundi bishobora gukemuka. Nuko tumva kumwe politiki. Nuko tutumva bimwe cyangwa se ibyo tutahurijeho. Ibyo rwose n'uruca abana, reka tuve muri politike tunyarukire muri showbiz nyarwanda cyangwa showbiz wenda inagize isi. Hari ibintu nagiye mbona byagiye binyura ku mbuga nkoranyambaga no munsi. Hari inkuru ya Drake, hakaba ari inkuru yari hana ndetse n'umugabo we.
iya Drake ivuga ko duhereye kuri Drake wewe avuga ko bivuga ko yajuriye mu rukiko. Urumva Drake yari yatanze ikirego cy'uko indirimbo ya Kendrick Lamar imusebya imwibasira. Iriya ndirimbo yitwa ino ndirimbo yitwa Not Like Us. Not Like Us. Indirimbo zanagiye zigira icyo bita audience nini cyane mu gihe gito. Ikaba yaragiye isubirwamo cyane bifite n'utu remix turi ku ruhande twinshi twagiye dukorwa kandi n'abandi b'abasitari bandi. Ariko ngiye ikintu nibaza hano Drake ni umwe mu bantu bashize itafari rinini kugira ngo uyu muhanzi witwa Kendrick Lamar amenyekane. Hari ibitaramo yagiye akora, byaba ari ibyo muri Canada, byaba ari ibyo muri Amerika, ibitaramo bikomeye cyane nka Drake nk'umuhanzi mukuru. Yafata umwana ati wowe ngwino kuri stage, nkakora wenda The Ben yafashe ya mpano akamumurikira abanyarwanda, ngwino kuri stage nawe uyigaragaza. Ibyo ni ibintu Drake yagiye akora, ariko kano kanya akaba ari kugenda amujyana mu nkiko mu ndirimbo yafashe isi yose, mu ndirimbo yawe ibihembo byinshi bya Grammy Awards. Ese wowe ubyumva gute? Ni gute ubundi umuntu nk'uwo mwana mwakumva ko amujyana mu nkiko? Nibaza yuko kuvuga ngo umuntu w'umwana kumujyana mu nkiko muri ikosa warikoze, abuzi ko habaho na gereza z'abana se ku buryo umwana w'imyaka 5 afungwa. Ibyo ngibyo ndabyumva, ariko nyine ikintu mba nibaza ana Drake ni brand nini ibatse legacy no kubashaka kumuhana. Ariko nyine nge ibintu urimo si ikintu ndi kwibaza, yego ntago ndi kuvuga ngo umwana koko Kendrick Lamar umwana mu bigendanye n'umuziki we cyangwa se mu bigendanye nibyo ndi kuvuga ana nese kuki Drake atavuga ati uyu mwana nazamuye tirika mureka komeze yidegembya akoreremo amakosa ananzamukireho kwako n'indirimbo bivuga ko yamwibasiye. Urumva ngiye ntago numva ko umuntu yagenda agatanga ikirego mu rukiko. Nimba ibyo bintu byangiza izina rya Drake bishobora kumwicira amwe mu masoko yabona, cyangwa se akaba bimuvuga ku buryo ashobora kubitekerezaho akaba yareka akazi. Kumurega ni uburenganzira bwiwe, ahubwo ndavuga ati kuki atahitamo kumureka. Ashobora kubona yuko kumureka ntacyo bifasha cyane, ahubwo igifasha ari ukumurega. Kumurega rero ngiye sinamuveba, kuko nawe ujya kumva umuntu yatanze ikirego ngo umuntu yaravuze ngo ndangiza vuba hano mu Rwanda iwacu. Nuvuga ngo rero umuntu ushobora kumurega bitewe nuko wowe uburemere wahaye icyaha yagukoreye. Sipaka ngo ndisi yose twe twabyemeranyije ati iki cyari ko kirakomeye, cyangwa se aya magambo akoresha muri no ndirimbo arakomeye. Kandi ikintu muri ndirimbo nta magambo cyo kwibasira biri deep cyane arimo, kuko n'indirimbo uyumvishe neza mbaga isa nkivuga kuri Kendrick nizamuka ryiwe, abantu bamurwanya, abatamwishimiye, abamufashije. Nuvuga ngo indirimbo zigaruka ku buzima bwiwe bwite. Niba rero mwarahuriye ahantu we nka Drake mukagongana akaba yakuza nawe ugati Drake nawe ukunuku ukabyanga ntubishime kumutwara mu nkiko, biba ari right, ahubwo tureba byagize mu nkiko decision ibi. Ariko ngewe navuga ko ndari amatikira ngo yikurande rwanjye ino ndirimbo yarahitinze kandi yafashe abashaka kuyizimya se Drake ubahigeze nta muntu wa sinibaza ko kano kanya ari cyo gihe cyo kuyizimya, kwa kwenda niba ari views yabonye, niba ari amafaranga amuhaye, niba ari imbu yamuhaye, nta muntu uraza ngo yimwake. Kano kanya nibyara amatakira ngo akaba no kwitaranyiriza, kwa ko Drake we ya ashinja iyo bita Universal Music Group niyo yafashije Kendrick Lamar ikora ino ndirimbo, akaba no bayipromotinze ni muri agence cyangwa se label. Rero bakavuga ko Drake akavuga ko mbetse be n'abamwunganira bavuga ko amagambo ari muri iyo ndirimbo iyo bwayo aharabika Drake, uretse n'ayo magambo ndetse n'ubugeni muri iyo ndirimbo ari ibintu biza byibasira Drake. Kandi urumva nka kano kanya
niba turi kuvuga ngo kuri kwino ndirimbo yibasira Drake hatazamo ko uno muhanzi Kendrick Lamar yagiye avuga ko Drake atiyandikira indirimbo we asura nk'indirimbo abantu bamwandikira kandi ari na big chance yuko ibyo bintu koko ari byo. So rero kino cyanoza reka tukiveho, ariko ngewe wenda ntabwo nashigikira Drake ko yakomeza gufata umwana yazamuye, urumva ngewe ndamushyigikira mukoresha icyo ashaka. Reka